zusammen! Jetzt werden wir über Farben lernen. Char! Hello everyone! Hello mga kabebs na nasa taruno. We will learn about colors because we are kindergarten and we will learn about identification of colors. No? Kaya nga no, identification of things is very important in para ma-practice siya, din ma-appeal siya sa ato ang conversation, then it's easy for us to identify, di ba? Okay, rata, nosebleed overload. Okay, this time, ako mangutana sa ako, kumusta naman taron? Okay, rata? Kumusta atong adlaw? Kumusta atong trabaho? Kumusta atong pamilya? Kumusta atong kaugalingon, di ba? Kailangan pangumustahon sa nato atong self, no, kay it's not easy. Kay kailangan man jud na nga kuan kanang hinahinay ang good tas life. At least we live life to its fullest and we enjoy it every moment as long as nga wa tay natamakan. Char! Bitaw, that's right. Okay? I'm so thankful nga naabot na ta karon nga moment. Wow. Episode 6. Okay. Self-study number 6. We have to identify about colors. Okay. Mga Bisaya man ta, magbinisaya ta, nin man ning kamo ta nga makasabot ta. Ang importante jud ani makakomprehend ta unsa ilahang gilibak na to. Jay! Oh, sure. Diba? Okay, here, it's very important to learn German language because we are planning man nga moadto dito sa Germany. Pero, at least sa hinay-hinay, na kay, kuan din, kung nangita kag afam, then i-date kasi mong afam, dayon na siya ka istorya sa phone, having German conversation. At least, jay, dili ka matsalang jay maka nakala kuan na aday mauday na siya, mauday na iyang istorya. erase and we are now here to identify the colors. We will go to our lesson. Kay kung sige kog tabi, sige jud kog tabi, di jud ko mahuman. Okay. Let's get. Importante jud no nga kahibalo ta mo describe by means of color. Okay, this moment, the moment of truth. Okay, importante nga kibaw ta mo describe sa things by means of its color. That's why ato ang ila-ilahon ang mga color. Call it Farben. Okay, here first mo ako ang i-mention ang English color, then German color. Let's get red rot, silver silver, gray grow, brown brown, blue blau, green grün, purple lila, pink rosa, black schwarz, white Weiß, gold, blonde, orange, orange, yellow, gelb. Okay, mauto siya mga kabebs, no? Mauto siya ang mga colors. Okay,
Here, we will juggling it around. Ato anang balik-balikon, atong memorizon. Char. Atong memorizon, at least we know how to identify the colors. No? Okay. Here. Akong buhaton karon kay ako ang i-identify ang iyahang German name. Okay. Rot. Silver. Grau. Brown. Blau. Grün. Lila. Rosa. Schwarz. Weiß. Blonde. Orange. Gelb. Ahu, ahu, ahu. Bitaw. At least kibaw na ta sa mga colors. Okay, we will practice it, and ato ang balik-balikon the next time mo describe na tag something using the colors, di ba? At least easy na nato, no? Okay, I'm so thankful everyone nga naabot ta karon nga episode for this video, no? Self-study ra jud ni ato adi ta mga bansay, dili ta ingon nga kuan kita kay mauni muna kay puros ta mga kabus. Okay, I'm so thankful kay kanang at least sa hinay-hinay nga ingon ni giubanan ko ninyo sa ani nga video, di ba? Kuan kaayo kanang, so I'm so excited being with you guys. Okay, here nindot sa gayon no nga makahibaw ta. You know what, the thing nga una jud nako gibuhat is nitan-aw kog Netflix, and ang akong gitanaw sa Netflix is the identification of colors, shapes, and everything. Nibalik jud ko, as in nibalik jud ko to the very very basic. That's why we have to muanhi jud ta diri para mo learn sa mga basic lang sa gudi lang sa ta mga ambisyon atong mga pag-as na kaayo. At least we have an idea how to describe, we know how to point churva bitaw no. I'm so happy, at least kibaw na ko Grat, Gelb, Schwarz, Weiß, and etc. no. Kibalo na ta. At least, I'm so happy guys, nagdungan tagkibaw. Dili lang ako'y nag-nosebleed, kundi apil sad mo. Dili jud lalim. Di jud lalim. As in, I really want to share this moment nga, dili ra ako'y mag-nosebleed. Apil sad mo pagka-nosebleed. And no? Okay. For our next video, we have another conversation asad guys, and hopefully we will see you again to my next video. I did not expect jud nga aja we are making this video as in safe and sound. I'm so happy guys. Then take care always. Then thank you for being here with me and spending your time with me in juggling around the German lesson. Okay, then we will keep on practice. Practice makes perfect. Bis bald.